Sir, sir, kung tagaan kag tsan sa Ginoo sir ba nga mausab imong naong sir, kinsa imong pilion sir? Bisag artista sir, pwede ra. Kinsang artista ha imong imong kapriyasan og naong. Kung tagaan kag tsan sa Ginoo, kinsang artista ha imong gusto nga mamahimo? Cosme. Kusme, Cosme katumularang min eh. Ito dia. nganong katumay mong gipili sir? Inahan ko siya kay komedyante mong ayo. Oh, unsa pa? Makawa sa kakapoy ba, tanaw ka. Oh. So ganahan kag mga joker og naong sir. Para sa imo sir, joker ba? Akato? Joker ba? Kana. Ug dili pa lang ka pulis sir. Ambot lang unsa ka. Surti kay ka sir. Sir. Sir, napailay pangutana sir ba? Sir. Napiang na imong naong sir. Nakapahilot na ka sir, wala pa sir. Wala, ikaw na skillat lagi. Bantog na sir, guba kayo. Oh, guba di kayo, murag imo.